Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Fifth Indian icon anong Kilongdut Abangpu Kurusar Timung aphan karcho. Karbi Anglong Arong Sopi Dipku Farmer Growth Center along Pini Non Hejong Fifth Indian icon anong Kilong Abangpu Kurusar Timung aphan Hampang Asong Atumpen Archoponsi Kurwangtu Pajurpo. Karbi Anglong Hampang Asongja Atum Chepengsi Pini Kurusar Timung aphan Dipu Farmer Growth Center along Archopo. Alang lipan non hejong hadilhi along Fifth India icon anong kapajer aputak Hampang asong jatum ning chaparong dunsi sai katiki kejalin the timung aphan rosi archoponlo. Timung asang huapan karcho ahampang asong angbongki Brahmaputra Purbayati Agro Industry Development Society Khwati KUYA Karbi X Revolutionary Forum Barim ULFA Chingrum asong Kisan Sangha Karbi Anglong Hehui asong hilo. Non amat Assam Kisan Sangha aphan Kejabom Kurusar Timung aphan Karbi Anglong Autonomous Council AEM Barim Ratan Teron Lapen Aluhiatum Arideng Pensi Simbon Pajerponsi Archoponlo Karcho Amailong Penangan Songja Puatum Chetongdu. News Report Karbi Anglong News Channel. Nili kejot mo ke tarabasa tan kethe keding dak dipu college ta dipu lasi daksi pisosumi en lo daksi nili hem chobo chelo sita laso prang bangke nili bangke kheti ke claim aprang ke nili master se claim sita ne master akam iribu blo sita lasi beleka kam ke claim ji lahai kam claim ji pene pumasi nili kadowe ji olap lo lasi pini lason sini la ason son la mane farmer organization pen niri a relation do la soang bong pen sinili dambom la pen nimena mata farming kam claim la si la son thot sinili amunit belek pen national level international seminar nili ten long la pen international business linkage seminar long nili ten long la si piniason nili ke bor ipen kadowe Karbi Anglong arata mau atum nang ke cebor itu nang kerap nang cetodun pen nili isi FPC par jablo lasi ladak penta nili tum penang an kam ke choklem risomar eja korting gir tum pen nili tum kam klem si laso FPC paching thurja phanta kam klem bom laso FPC bang nili tum mangke commodity kirim bangke lalo hansu laso hanso sonsi nitum ningkan hinia prang Nepal pen nitum agreement isi cetoklong MOU cetoklong isi company questo pen lason thotsi nili Dubai pen tame la lahai linkage do la si marketing la Dubai sorta ke wang la pene lahai non recently isi Dubai group isi pen America long do inot arlosu alang lita wang lo lata kebalo hanso nang namji phansi bang lo la pen la sonsi nitum hanso bang laboratory long IIT long ke test pen chenglok nilitum angkol adak GI Tech ke palong lahai anta nilitum la department pen kacerap kacetu pen si nilitum lahai kam lok mik pen ya prang bang ke KVK long ben sinili mane la so inspiration ke long niphan inut mane science senior scientist lo chief scientist do la tum niphan mane ekdom nang uthai pon bek kami claim ji phan la sil la tum alang tum along akacerap don pen masini api bangke khiti lo chok put nila sai katiki ringkan kon loilo nili sai katiki ke 2009 pen 2009 pen di ya sai ni katiki first katiki chenge nili strawberry la 2009 pen on anang li tiki boma bom pen ali kon award ang PPP award on ali long pen pini award ke long kotha nahi nili mukhyamantri krikhok সম্মান bota 2017 long lo stakeholder orchid katiki ya award nili Sikkim long 2016 long lo la pen api ka council pen isi award nang pithulo la district level la 26 January hot la sonsi non nili la fourth time lo la award ke the long bang ke non la son national level hini lo state level isi lo district level isi lo sitani li ke long cheng pen ta nili national level award chikalo state tunga phila la pen district ya phithula non bang ke Indian icon pu la ke Indian icon pulo te nangli tum da chini lo la sil la ke farmer
nak so long putang nang hin ben ko an ning aro nili ning arong pik nili mena phan nili ning charong pik nili ke bor I nili la so e bat chepalang phan nili ko ane journey ko ane kachepaduk nang nili lapan sita award la ke the kali itum bangke nona bangke ne phan to ni hotman pipe pofan li award isia honman sita ilit tumalong kaching thurji ilitum riso e jang atum karbiang long lapen ohom long ge do risoi jang teman itum koson si kethan ki mumpen se angsong ke ponjima lapen ilitum ason ke charlie non modern technology non scientific method ilitum koson si ka flojima more production athim mudida pu par drop more crop la bang la hai vision pen matha se nilitum aja ka kam claim lo nang li hin pen karbiang long rat sai ka ti kia tum han ko kilometers ke ti kan ma the nang li 2009 pen nang li nang puta ti kom lang la pen ke nang li award national award along la state award net along si la so kuthak sai ka ti kia dhek tumang ka thera lo poson na do kachepaklang amena phan hadi amena phan identity pu along bang ha chi bing tung te non maximum non generation dom de ipu tuma generation pen belek lo ipu tuma generation belek lo sita non generation tumang itumolong bang ke mane Charlie hoy hai tum dalo ke Charlie do tum dalo sakuri long le tum ta dalo mane graduation nehem ta graduation bui roi long yo sakuri long le sita alang tum ta ni ke nehem asor nehem munit nimu ni purial ko alam kali alang tum ta chipua he khitiok pu nili laso kiba bang ke nili chetheklong lasi alang tum khitiok pu thanga kam claim kleta mane purhi lo ki purhi chot le kam chot ali mate di chota chunai lasi claim nai lasi ni non ka ching thur ka ove ki mi to man bang ni la lo message pitong iltum ke joy ke ka ching thur iji pulote ke joy ke chulong prap ji pulote la sai ka tiki lo sai ka tiki bang ke athe dang li sakuri phan lok ke chong hong dun ke nang li la soda ke nang chocheluma la bang iltum ek number ma tha nai lasi nang li sakuri da claim nahi sakuri da sai da tiki nahi ki purhi ke do to piphan no ki purhi apaya poto matha ma bhari officer paman ji bhari asakuri pa claim ji pu phansi ke matha lasi laso bang ta ilitum deny no lasi sai ka tiki laso sakuri long leng kota chunang kok ye pot sai tiki nang ji pu bang sile lasi nili kadobe karbiang long rat ta tamhanta risoi jang tamhanta nili lasi ka joning ripono kardo না অসমৰ অকল কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় অসমৰ ভিতৰতে তেখেতজন ভাল খেতিয়ক আৰু ভাল এটা একদম টেলেণ্ট থকা মানুহ সেই বস্তুটো একচুৱেলি মোৰ ব্যক্তিগত চিনাকি বহুত দিনৰ নাছিল আইকনিক এৱাৰ্ড পোৱাৰ পিছত মই তেখেতক গম পালোঁ মই গুৱাহাটীত লগ পাইছিলোঁ মই গুৱাহাটীত থাকোঁ লগ পোৱাৰ পিছত তেখেতৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল আছে তেখেতৰ যিটো জ্ঞান আছে এই জ্ঞানখিনি যদি আমি অসমৰ খেতিয়কসকলৰ মাজত লৈ যাব পাৰোঁ আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ম আৰু মই যিটোকে এগ্ৰিকালচাৰৰ কাম কৰি আছোঁ মই প্ৰাক্তন আলফাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আমাৰ প্ৰাক্তন আলফাৰ জৰিয়তে আমি 4 বছৰ 5 বছৰ ধৰি বিভিন্ন জিলাত কৰি আছোঁ তিনিচুকীয়া আছে ডিব্ৰুগড় আছে গোলাঘাট আছে লখিমপুৰ আছে তেজপুৰ আছে বৰপেটা আছে কোকৰাঝাৰ আছে গোৱালপাৰাত আছে আমাৰ ফাৰ্ম চলি আছে ইতিমধ্যে ফিচাৰী ফাৰ্ম চলি আছে নলবাৰীত আমি কৰি আছোঁ এই কামটো কিন্তু আমাৰ অভিজ্ঞতাটো বহুত কম আৰু এনেকুৱা আইডিয়া থকা মানুহ আমি পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ আমি বহুত বছৰ কাল এটা সংগঠনত দি অহাৰ পিছত আমি এগ্ৰিকালচাৰ সম্পৰ্কত নাজানো গোটেই আমাৰ কোনো ট্ৰেইনিং নাই কিন্তু তেখেতৰ ট্ৰেইনিঙৰ যিখন দীঘলীয়া লিষ্ট সেই লিষ্টখন দেখা পাই মই নিজে টবত মানিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে তেখেতক যদি আমি লৈ আহোঁ আমাৰ মাজত যদি লৈ আহোঁ আমি যদি তেখেতৰ আইডিয়াখিনি লৈ যদি আমি কামত আগবাঢ়োঁ তেতিয়া আমি যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰিম সেইটো আগত ৰাখি মই কাৰ্বি আংলঙত আহিছিলোঁ আহি কিনে এতিয়া যিখিনি আমাৰ ভাতৃ সংগঠন আছে তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰি প্ৰথম আমি কাৰ্বি আংলঙতে এই অনুষ্ঠানটো পাতিম বুলি আগবাঢ়িলোঁ আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মোটামুটি 1 মাহ হোৱাই নাই আমাৰ অৰ্গেনাইজটো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অৰ্গেনাইজটো আমি মানে অৰ্গেনাইজ কৰিলোঁ কৰি কিনে আজি তেখেতক আমি এটা আমাৰ তৰফৰ পৰা মানে সম্বৰ্ধনা এটা জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি তেখেতক লগত লৈ এটা মাইলষ্টোন হিচাপে লগত লৈ আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত লৈ যাম তেখেতক Karbi Anglong along Matijong Nipai ke Thompet Nipai Po An Swatha Seva Utsa ki Bichi Aphan Birta ke Ap Aham Phang Aphan Pachini
Ok prana hinta tok langason awarmon kapimechi aphanpura karbi anglong alongta matijong niphai ke thomarni pen matijong niphai pho arni an swatha sewa utsa kapado ponchi aphan sikdang pon bomlo karbi anglong along kido humthong ke pratrok ok pran kelang ahemalong matijong niphai ke thom arni pen matijong niphai pho arni an ok pran aronga je mate swathya sewa utsa kapado ponchi aphan ok pran sai kampen chisik chedang pon tanglo karbi anglong along ok pran aronga je kapado ponchi alam birta ke ap abang phu abang phia phan ok pran sai kam joint director borsing rongpi lapen ari sangho NHM District Program Manager Atum Birta ke ap aham pha phan than pachini Okpran aronga je along karbi anglong arat kachirap lapen kacheto dun chia phan Okpran saikam ahin pen chuningri padopo News report Karbi Anglong News Channel Ellen Timung Welfare Department of Kolokora আমার এই যে স্বাস্থ্য সেবা উৎসব with the help of the Karbi Anglong Autonomous Council and the state government আমি ASSU 3 মানে থার্ড ইয়াৰৰ আমি এই প্ৰগ্ৰাম ল'বলৈ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিম from 3rd to 5th December during these 3 days আমি as per the guidelines and instructions from the government of Assam আমি in the line of Gunotsav আমি help follow for the upliftment of the health scenario of Karbi Anglong and Assam as a whole এই প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে ইয়াত আমি বিশেষকৈ infrastructure of the health institutions কেনেকা ডেভেলপ কৰিব পাৰি লগতে আমাৰ HR human resources or কাৰণে as per IPHS standard Indian Public Health System or যিটো standard মতে আমি at par with the nation Indiaৰ লগত যেনেকা আমি advance হ'ব লাগে IPHS standardৰ মতে আমি এই প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে প্লাছ the most important is the this কি কয় আপোনাৰ এই যিটো ডিজিজ বা চিকিৎসাৰ যিটো মানে চিকিৎসাৰ যিটো টেকনলজি সেইবিলাক এডভান্স ৰাইজৰ বা হোল ৱৰ্ল্ডৰ লগত যিটো আমি মিলাব পাৰোঁ সেইবোৰৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰা হৈছে চ' ইয়াত আমাৰ ইনভলভমেণ্ট বহুত আছে ফ্ৰম দ্য পেৰিফেৰীৰ পৰা মই যেতিয়া কওঁ তেতিয়া আমাৰ আশা গৰাকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ANM তাৰপিছত আমাৰ গোটেই হেল্থ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ যিমানটো আছে আমাৰ লগতে আমাক সহায় কৰিব মেডিকেল কলেজৰ যিকেইটা স্পেচিয়েলিষ্ট আছে সিহঁতেও আমাক এই আপলিফমেণ্টৰ সহায় আমাক কৰিব লগতে আমাৰ নন টেকনিকেল অফিচাৰ্ছ ইভেন আপ টু দি IAS অফিচাৰ্ছ আমাক এই এছেছমেণ্টত আমাক সহায় কৰিব লগতে আমাৰ পলিচি মেকাৰ্ছ অৰ্থাৎ আমাৰ ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দ্য MSCs আপ টু দি MLAs চবেও মানে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামত সহায় কৰিব যাতে আমাৰ অল আসামতে আমাৰ এই আপলিফমেণ্টটো হয় তো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমি সিলেক্ট কৰিছোঁ 36 institutions 36
A36 হ'ল আমাৰ CSC কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ্ছ এণ্ড মডেল হস্পিটেল আমাৰ 7টা হস্পিটেলত এই প্ৰগ্ৰাম চলিব আৰু PSCs 24 আৰু এই বছৰৰ পৰা আমি নতুন এই প্ৰগ্ৰামটো লৈছোঁ AAM অৰ্থাৎ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ যিটো আগত আমাৰ হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ বুলি আছিলে আমি সেইবিলাককো মানে এবাৰ এছেছ কৰি Karbi atum kebe keche aphan lispen long le kipi aron Karbi Anglong Autonomous Council pen khang thip thetik influx ki khangun e Karbi Anglong alongri aro along angtan pen kewang akeche kebe aphai nangbat piktanglo keche kebe akhai atum angtan pen wangsi Karbi Anglong arlo longle phelang nam pen hemrit dimklong kapathir aphai nangbat piktanglo lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen keche kebe aphan lis pen longle kipi aron kang thip thetik ke influx ke khangun epusi ASDC Youth Wings Organizing Secretary Lipson Kropen ningjepon Karbi Anglong arlo hong pen kewang kebe keche aso nangke bat pikajok Karbi arwaratum non ke labor ministry kachoklemji ningke hang atum mate chongdat chetelo adimanta kaduri nangdo tanglo Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Rule Salongki kebe keche aso aphan lispen longle peklongle pusi tokdaklo bonta bang solam patoite si diphu borlang pher bokolia bokajan lahorijan lapen along kaprek adim ki kebe keche aphan beha kapaklem amen pen lispen longle ke pek kanglum tera joksi non ke keche kebe aso nang ke bat pheri mimi angthek nangle roklo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum Prabjin pen Lispen Longle kipi aron khang thip thetik influx ki khangun epusi ASDC Youth Wings Organizing Secretary Lipson Kropen ningjepo Land and Revenue Department pen ARO Mondolatum Check and Balance Caveat Ajoksi keche kebe akhayatum longle philang kinam long aretlo lapen longle apata long aretlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen langdun paminangji kali pulote influx aphan khangamatsi un ede jiputa kro asang hopen pachini thu News report Karbi Anglong News Channel Logo dake mumchai tum kurjatan sido chimlo adaka ilitum labor puno ilitum Mistri puno kadu we itu Karbi itu masih kam cuklem lihat di mana culong le dek hangjang lo itu labang itu phire me melo lajo dakali itu bodang pher ta hola dakta bihari tum si do thiblo li alang itu man kilang silet bukan kali seta me itu influx lo hai ke alang itu si longle lis en polang itu han kat kimen men do thiblo labang lahorian lo berakak lo hola dakta Muslim masih do thiblo horata illegal si lasi prabjin pen alang li tumhan list alanan 100 bosoran ki pibangge alang li tum autonomous council pen ta labang executive committee pen labang ke GN nangji kali bode itum ki bangjian bang siksak dagi ate umwe hini ke thom si latung list ki piloda mo proda aso su bange chilepo ate li tum Lisa bang pilong lepu Karbilong Thomas Council rule masih tok dak rule lo masih tok dak lo ladak bangke Damkil Hill District Transfer of Land hola masih tok dak lo control of transfer of land page number 15 masih tok dak lo hodak list pilong le labangke jorong le labangke list doi bang Council pen Executive Committee ciparai dia natike ladak list pilong le pelam tak tok dak do lasi Karbilong Autonomous Council pen Executive Committee ciparai ta alang li teman 50 bosor 100 bosoran ke ari dingo lo lasor jiki dingo mangke alang li tum cien tu si lasor jiki dingo ke pangdai hek pen selang tu tum cingvaisi labang ari dingo lo lasi alang li teman non soni li tum influx kiwang Kuki tuman nonson itu migrant kiwang tuman sosial itu lapdu mata lispen pacen toisi alang itu mas tami ili tuman alang itu mas tami indoi nangi ladak pen mone
klum nangi ubang sini lipuji lahelo litun athe non ke bom asiem karbino tumas konsil asiem alang hilo chakong dhenai alang li ki claim hai alang li khan busti duduk linda alang li hilo election det hai bang lapen ke litun langkaian da alang li karbino tumas konsil asiem hilo alang li election det hai lapen non chau the bang cholong ta alang li hilo election det hai bang alang li hilo siem ang dong ang chin ke the nai bang lu pulo nante non la list kipi kido anta alang li claim det hai Lasi alang li phamsi chuni dilo prabjin pe labang so list ki pi bangke alang li tum chingwai po pusini li karbino tumas konsil la pen EMCM tumhara me MLA tumhara me li chuni dilo lake alang li tum claim vek po pusi la hello laks ke बाद उठा नहीं पे नॉट करेंगे तो सी नंगम लोग को देख चेक ले हाई नंगी दिस अलाम उठा almost कभी कोई के नॉन के लिस्ट कर दिया सी नॉन ले ना ना नॉन के तो किसी ने चिपरे देंगे तो कुछ sudah coba di Purwa aku tidak tahu nama kita memiliki nama memiliki nama dok biglo sangat taksi dok muka lah kami kuliah kami lapen event dak manja kami lapen muka jan kami lapen event dak dikus kami kita mau jadi orang kan kaya itu mungkin dan si dong dia long kita nama kece besi dia kaya tu sudah sebut hak nangin dan risiko sih tapi ada hak memang ke langgam lo prote longle bilang arun ben langgam lo prote 1951 kan perang ke dulu anak kecil ke betul mana kan cuma ke longle bilang orang ke utalong musuh tapi nak kian ke utalong ni musuh tapi tu utak ke dosi orang musuh tak mana ni lo lake mungkin ni puan lo konsil rule masih lagi tok dak lo lake konsil rule masih lagi transfer of la control of transfer of land pusi lagi tok dak lo lasi la sorteng nasi la bangai salkulu fees tu lagi revenue department tu lagi check and balance kawe aja ini pusing dili pudaci lasi alang li tumra strict di masih la tumata mana langdun cari naik artik kal binglong tunas konsil tunas langdi wante langta ning hang si claim thabare pu nili pudai bang halo lasu yo ni si longle philang la bangai tum along sampai letu kiyor apa ada orang lu lasi kal binglong tunas konsil pen langduni la revenue department hata check and balance bang itu pami nahi kali pelong telang sin flat bang dola la halo ni pudai bang le Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu